لگور گوترین شروانین یکینین پاراستنا گل یفگی جگدارن داعش نها بر خودانا بمبکرنا گیانواران هیا کوره لبر پیشوچون آوان هزام بگیره او این کلوین افچه لدجیوانا شریدکن. هذا موقع استراتيجي بالنسبة لداعش. فيرنا فندك استراتيجية داعش بو جبركو سوريا بعراق وجريد ده بفيريا جقدارن داعش شكو تقامني وبيوستين خيين تروري جعراق ودوغو هستن سوريا داعش خلقي سيفيل دكوجا مالو اوتومبيلان بومباريج دكا تنه يك دكان جي لفيرنا مابو وداعش بومباريج نكربه پشتی کو سالا که ناحیت الحمیس لپارزگاه حسک روشاوای کردستان لجرد سالت داعش دمای دبهار ای سال دا یکینین پارسنا گل یفگه ناحیت الحمیس کنترول کرد. بالنسبة لداعش هو عدو إلنا. داعش دشمن ما تتشت لفر نهشتنا مال همو طالان كرنا دكان بومريش كرنا حتى جيانا ورجي بومريش كرنا قروك هند بينن تتشتك لفين نافچين نهشتنا تلحمیس جالیت سربازی و بنافچه کا استراتژی تهجمارتن جبر کو نافچه کا سینوریا دنابر سوریه و عراق دایا هر وها یک بو جوان رین هات نوچوینه دنابر عراق و سوریه دا کو جگدارن داعش چکو تقمنی و هزن خو دویره دا آلوگوری پیت کر. اجرامهم اكثر شيء كان بهالساحه اللي هون. پرانیا تاوان الخوال و گورابانه انجام دانه گورابانه که دنجی هیا خلق د آنی وروس سریوانا جه دکر اتومبیل بومرج دکرنو دشان نافچین مو خالقا استراتژی بو او نافچه ددمکی دا دست داعش داو هرج دست پیکا گرتنا و نافچه داعش خلق گلک ترساند بو برای کریارن هویتی و سرجیکرن و شوتاندن خلقی ساحة اعدام لمرتزقة دواعش. داعش خەڵکی بێگوناه و سڤیل لەوێ گۆڕەپانێ بەدار vekirine بۆ نمونە هەر کەسێکی جگارە کێشابە داسەرێ وێ برن پرانێ تشتان بۆمڕێژ دەکردن هەموو دوکانێ vê navçeyê بۆمڕێژ kiribûn هەتا pisîk jî بۆمڕێژ kiribûn. ناحیت الحمیس سر به قضا قامشلو پارزگاه حسک روشاوای کردستانه پرانیا اکنجین و عرب نوج عشرات شمرن بگشتی جمار اکنجین و بری ارشاد داعش 71,000 کس بون.